Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye no burunga herereye ubanywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudeye ndibakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu turi ku muyingamo wo kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya 12 gitugutu 2025 aho tujye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo aho turi buzero kwabwira ibiriko biragenda bibera Uvira mu bice bitandukanye bikikije uyu muji turabwira kandi situation iri Shabunda turabwira situation iri Warikare ndetse n'ahandi namakuru tugiye kubagezaho twifashishije umutama aho rero mu buryo burambuye tugerero guha umutama umwanya katubwira mu buryo bwiramvuye uko ibintu bihagaze reka duhere Uvira. Bwana munyamakuru najya mumenyesha yuko ibintu byongeye gukomera cyane mu mujyi wa Uvira, ibintu byongeye guhindura isura rwose nyuma yuko umutwe neza sarambwe cyangwa se mama 23 utangaje yuko mu gihe gitoya ugomba kwigarurira umujyi wa Uvira ngira ngo n'amagambo atandukanye yatangajwe n'abayobozi abayoboye ihuriro rya AFC neza sarambwe. Byatumye rero uruhande rw'igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo kandi n'igisirikare cy'u Burundi abongera kohereza ibikoresho byinshi cyane ku muhanda uherereye mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika ahitwa Gatumba. Bari kohereza abasirikare rwose bari kuva hariya mu Bujumbura, imodoka nyinshi cyane tata zigera kuri 3 zagaragaye ku muhanda Gatumba uva mu Burundi zerekeza mu mujyi wa Uvira, cyane cyane imisozi ya za Kavimvira hariya ahitwa za Kiriba, mu misozi yahegereza Runingo ku muhanda w'Utunasunari 5, mu misozi ya hariya za Karungwe Katongo. Kuri uno munsi ibintu byakomenetse kandi byahinduye isura, abasirikare b'Abarundi ndetse kandi abasirikare ba FARDC bakomeje kwerezwa mu bice byinshi bitandukanye. Nongeye kukumenyesha yuko rwose ibintu byahinduye isura ndetse kandi byakomeye cyane. Ni mu gihe gito turaza kubona intambara idasanzwe ndetse kandi intambara ishobora guhindura isura bitewe n'ubukana turi kubona ikomeje kugenda igaragaza, ndetse kandi bikanavuga yuko kandi uyu mutwe wamaze no kohereza abasirikare mu misozi yegereye haraza Kamunyurana mu Mosho, nyuma yo kumenya yuko abasirikare benshi b'Abarundi n'abasirikare ba FARDC bari koherezwa bino bice ngo biteguye cyane kwataka iriya misozi ya hariya muri Bukavu. Bikavuga yuko rero kandi kwikubitiro bivuga yuko kira kibuga cy'indege cya Kavumu aricyo igisirikare cy'u Burundi bashaka ngo kuko bamaze kumenya yuko n'ubundi ruhande rw'uyu mutwe wa mama 23 ngo aricyo bashaka gukoresha bataka iriya misozi ya za Kiriba Runingo n'ahandi hatandukanye. Bwana munyamakuru, iyi rero ni situation umutama tubwiye iri mu bice bya Uvira. Oro mu butumwa yaduhaye yagaragaje ko ibintu biri kugenda bihinduka mu gihe kandi rero mu yandi makuru hari nuko kuri ubu mu bice bigenzurwa n'igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo hari abaturage batangiye gutabaza MRDP twirwaneho ndetse na AFC bayisaba ko igomba kuza ikabatabara. Ngayo nguko rero reka tujye Shabundu twumve ibyo umutama muri mwabiya bice nawe atubwira. Bwana munyamakuru najya ngo nongeye ngumenyeshe yuko mu marembo y'umujyi wa Shabunda ibintu byakomeretse kandi byahinduye isura mu gihe gitoya. Mu marembo y'umujyi wa Shabunda biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko imirwano yahinduye isura ndetse kandi imirwano yakomeye cyane mu gihe gitoya, kuko biravugwa bwana munyamakuru kandi biremezwa bidasubirwaho yuko mu misozi yahitwa Ishabunda imirwano yaje guhindura isura ndetse kandi yaje gukomera cyane. Nk'ubu biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko agace ka Kabiru ndetse n'agace ka Kagogo mu marembo y'umujyi wa Shabunda n'ahitwa za Arimba aha habereye urugamba rudasanzwe cyane, urugamba rwaje gusakiranya uruhande rw'igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo kandi n'ikitwa abafatanyabikorwa. Bikanavuga yuko kandi ibi byaje kuba ikibazo gikomeye cyane ndetse kandi bikaba n'ihurizo ku rwego rudasanzwe, kuko bivuga yuko uruhande rw'igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo bagize gutya bakagabwaho igitero n'uyu mutwe ku basirikare baturutse ahitwa Katuki. Ariko Katuki mu marembo ya Shabunda wegera ku muhanda w'Utunasunari 5 ugana ahitwa Kasa hafi na Ibanga, bikavuga yuko hari abasirikare ndetse kandi byemezwa yuko hari abasirikare b'abakomando b'Abahibu Special Force bagejeje gusubiza inyuma abasirikare b'intare za Sarambwe cyangwa mama 23 bakabasubiza inyuma bakaberekeza mu misozi ya za Kibi ahitwa za Mukiti n'ahitwa za Wamanga, ndetse kandi bikavuga yuko ku gusubizwa inyuma ku ruhande rw'uyu mutwe abasirikare benshi higanjemo abasirikare
b'abakomando b'uyu mutwe ngo bagera kuri 6 baje kwasiga ubuzima nk'uko amakuru ari gutuka ku migome ku rugamba, ariko nanone bikavuga yuko byongeye gufungura amaso uruhande rw'iki gisirikare cy'umutwe w'intare zasarambwe mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, ngo kuko bagerageje kuba iriya misozi bari barimo yahitwa za Kangoringori, mu misozi yahitwa za Maungu n'ahitwa za Mabila, mu misozi yahitwa za Rubumba, nganga bahise basubira inyuma bakisanga mu misozi yahitwa za Rubure, nyuma yuko n'ubundi ngo uruhande rw'igisirikare cya FARDC bagerageje n'ubundi ngo kubasubiza inyuma mu buryo budasanzwe kandi bidasubirwaho. Bwana munyamakuru, ibintu byongeye gukomeretsa kandi byongeye kuzamba. Nk'ubu rero situation twihuse cyane bwana munyamakuru, nagira ngo umenyeshe yuko rwose ibintu byahinduye isura mu marembo y'umujyi wa Shabunda, kuko biravuga yuko nyuma yuko hagabwe igitero ku ruhande rw'uno mutwe ushaka kwinjira Ishabunda, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bamaze kohereza abasirikare b'abacancuro higanjemo ndetse kandi n'abahibu special force w'igisirikare cya FARDC na FDNB ku rwego budasanzwe, ndetse kandi bikavuga yuko abasirikare biteguye guhangana ndetse kandi no guhatana mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Bwana munyamakuru, igihe ari Ishabunda biragoranye cyane ko uyu mutwe wayigarurira, nubwo uyu mutwe uri kwashaka kugira ngo wahindure igice strategique kizajya kibafasha mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, mu buryo budasanzwe budasubirwaho, kuko iki gisirikare cy'uno mutwe kirashaka gufata iki kibuga kugira ngo kibafashe nibuza uko cya kibuga cy'indege cya Shabunda bagifata, ariko biravuga yuko bidasanzwe kandi bidasubirwaho biri buze gucanganitse kandi birize kunanira iki gisirikare, kuko uyu mutwe bivuga yuko wamaze gucurirwa imigambi idasanzwe, kuko intwaro nyinshi cyane zamanuwe zikurwa ahitwa za Mwenga zerekezwa Ishabunda. Bivuga yuko atirarizi zose zamanuwe kandi gahunda ihari ari uguhangana bidasubirwaho n'uruhande rw'umutwe neza sarambwe. Akanayo impamvu bivuga yuko uyu mutwe wagize ubwabo bukomeye ukaba watangiye no gusubira inyuma mu bice byinshi baroherereyemo bya hano muri Shabunda. Bwana munyamakuru, yego rero ni situation ihereyo mu bice bya Shabunda, aho rero bivugwa ko buri ruhande ruri gutegura uburyo bwo kurwana. Ni mu gihe kandi ibi byose biri kuba mu gihe abaturage bo bavuga bati ibi by'imyiteguro y'imirwano nibyo biduteza akaga, nibyo bituma abacu bapfa, nibyo bituma imitungo yacu yangirika. Si ibyo gusa rero, Mutama yatubwiye ko no mu bice bizawarikare naho ibintu bitoroshye, imyiteguro ikomeye irarimbanyije. Reka tumuhe ijambo atubwire n'ibiri kubera muri Warikare. Kana munyamakuru rero nagiye ngumenyesha yuko no mu misozi y'Iwarikare ubu ibintu bitoshye ndetse kandi bikomeje kuzamba. Uti rero ibintu birakomeye kandi bikomeje kuzamba mu misozi y'Iwarikare gute? Nagiye ngo duhere ku nkuru idasanzwe nyuma yuko uyu mutwe ugaga ibitero simusiga mu misozi y'Ikibati, mu misozi yahariya neza na hafi na za Karonge, mu misozi yegereye za Kishanga. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uyu mutwe nyuma yuko uzanye abasirikare benshi mu misozi yegereye hariya mu Kibati, hariya za Bihambwe, mu misozi yegereye za Mahanga, Ngenge ndetse n'imisozi yegereye za Mitwa ya kabiri no mu misozi yegereye za Kishanga. Biravugwa ndetse kandi bwana munyamakuru biremezwa yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC nyuma yuko n'ubundi rubonye yuko uyu mutwe nubwo wakuwe mu misozi yo mu Kibati ariko ngo ukomeje kugenda ugerageza gusa naho ushaka kurwana, biremezwa ndetse kandi bidasubirwaho bwana munyamakuru yuko uruhande rw'igisirikare cy'uyu mutwe ubu ngubu cyacuriwe imigambi idasanzwe, kuko biravuga yuko imisozi yegereye ahitwa za Muriri, iriya misozi ya za Byungu ndetse imisozi ya za Makombo, utibagiye imisozi ya za Nyenzira, aka kanya bidasubirwaho imisozi ya Nyenzira beremo imirwano idasanzwe. Ni imirwano yari irimo abasirikare Burundi ba FDNB benshi ngo bagaragaje imbaraga zidasanzwe bataka iriya mihanda Rutensonari gatatu bazamuka za Kabamba bagana Musenyi ndetse na Mayuwano. Ubu birumvikana yuko bari bagamije gutangatanga FARDC mu misozi yegereye Busurungi, Karari ndetse n'ahitwa Kiwuri, Nyabitekere no misozi yegereye ahitwa Makungurano no misozi yegereye za Kirambo. Bikavuga yuko bwana munyamakuru kandi ibi byakozwe mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho kandi mu buryo bwa kinyamwuga, kuko bivuga yuko bwana munyamakuru nk'ubu uburyo budasanzwe bwa kinyamwuga bukomeje kugenda bugaragaramo intambara idasanzwe uruhande rw'umutwe neza sarambwe. Kandi bwana munyamakuru biravuga yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC bamaze kugera mu misozi yegereye ahitwa za Makungurano, mu misozi yegereye za Kirambo. Bikavuga yuko ibi byose babikoze mu rwego kugira ngo begere imisozi yegereye za Niyamimba, kugira ngo iriya misozi ya za Kokoma, iriya misozi igana mu byerekezo byegereza za Kibati n'ubundi bamaze igihe bigaruriye, n'undi babone buryo ki bayikontorora birukane uyu mutwe muri ya misozi yegereza Bihambwe. Birumvikana yuko gufata Kibati FARDC gahunda yari ifite yari gahunda yo kwerekeza muri ya bice bya za Bihambwe no mu yindi misozi itandukanye ya za Kishanga, kugira ngo babane
imisate y'abasirikare yo guturuka za Kishanga begera za Warikare. Urugamba rwamaze gukomerana cyane uruhande rw'umutwe neza sarambwe. Ndakubwiza ukuri ko urugamba rwakomeye cyane kuko nk'ubu nyuma yo kwibyo bibaye biravugwa yuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC ubakakanya imisozi yitwa za Fatwa bamaze kuyishingamo amatako ndetse kandi intwaro nyinshi n'abasirikare bakomeje kwerekezwayo, kandi bikanavuga yuko hari ibitero bidasanzwe biri gutegurwa by'intwaro ziganjemo za BM21 BM26 ndetse kandi bikanavuga yuko izi drone zikoreshwa n'aba bacacu ndetse kandi abasirikare ba FDN bari cyo gisirikare cy'u Burundi ngo bagiye kugaruka ku mirongo ku rugamba kandi mu buryo budasubirwaho bwa kinyamwuga. Tugiye kubona intambara idasanzwe mu bice byinshi bitandukanye, intambara ngiye kugaragaramo uburyo bwo kwirukana uyu mutwe neza sarambwe mu bice baherereyemo byarumite twari Warikare bwana munyamakuru. Ibi rero ni ibiri kubera Iwarikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ari mu gihe kandi umutama yambwiye n'ibindi biri kubera mu bice bya Rubero. Nabyo reka tubyumve noneho dukomeze turaba n'ibindi. Bwana munyamakuru rero situation ukuntu ihagaze muri Rubero, nagira ngo umenyeshe yuko ubu Rubero ikiri kuvuga ndetse kandi ikiri kwemezwa, biremezwa yuko ku ruhande rwa Rubero ni imirwano idasanzwe yabereye mu gace kitwa Uhevi, agace kegereye ikiyaga cya Edouard. Na gace kaberemo imirwano ngo n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC bagabye igitero baturutse mu byerekezo byahara muri amashyamba hari hafi ya Zambungwe, agace kamaze iminsi kaberemo imirwano. Bikavuga yuko aka gace rero ka Uhevi kagabwemo igitero n'uruhande rw'abasirikare ba FARDC bafatanyije n'abasirikare ngo bakomoka mu mutwe wa FDR n'ikitwa Wazalendo. Ibi kandi ngo byakozwe nyuma yuko n'ubundi FARDC yatangije umugambi ukomeye cyane wo kurwanya uruhande rw'umutwe neza sarangwe ko ukomeje kugenda wagura ibice byinshi bitandukanye byahariya muri Rubero, kandi bikanavuga yuko uruhande rwa FARDC ruri gutegura urugamba rutoroshye rwo kwataka baciye mu nzira z'amazi bakoresheje abacancuro b'Abanyakolombia. Bivuga yuko ari abahanga mu kurwanira mu nzira z'amazi. Bivuga yuko rero izi nzira bashaka kuzikoresha bataka iriya misozi itandukanye iyo muri Rubero ndetse kandi imisozi ihari muri Rushuru. Bikavuga yuko kandi gahunda bafite ari ukwataka iyi misozi baciye hafi no misozi za Kivinyonge, misozi yegereye hano misozi ya Aje ndetse n'ahitwa Uhevi, bataka neza mu kiyaga cya Edouard bagana mu byerekezo bya Rubero hari za Kamandi ari Imbongo ingobera birindo bakabyambura umutwe neza sarambwe. Biragaragara yuko bwana munyamakuru urugamba rwakomeretse kandi urugamba rwamaze kuba ihurizo mu gihe gitoya. Ndakubwiza ukuri ko intambara uko ikomeje kugenda igaragara, FARDC yagarukanye ingamba zidasanzwe ndetse kandi n'abafatanyabikorwa babo, niko kandi none uyu mutwe nawo bamaze kumenya yuko imigambi uri gutegurwaho ari imigambi itoroshye. Bigaragara yuko ari imigambi ishobora kuza kuvamo ikibazo gikomeye cyane cyuko biri buze gutuma n'ubundi uyu mutwe ushobora kuba watsimburwa mu bice byinshi bitandukanye bya Rubero mu buryo butandukanye n'ubwo twebwe twatekerezaga bwana munyamakuru. Ndayo nguko rero banywanyi ni ibiri kubera Rubero. Reka tujye no kuzindi aksi naho tubabwira ibiri kuba. Amakuru yazindutse mu gitondo cya kare aragaragaza ko indege zitagira abapilote zizwi ku izina rya drone zazindutse zitera ibisasu mu bice bituyemo abasivili mu bice bya Mikenke, ariko bikavugwa ko zageragezaga kurasa ku birindiro bya M23 ndetse na MRDP twirwaneho. Izi drone zateye ibisasu mu gitondo cya kare kuri uyu wa mbere mu bice bya Mikenke kwigenekerezo rya 29 ukwezi kw'icyenda 2025. Amakuru twahawe n'abaturage bari muri bice bagize bati drone z'ingabo za leta zongeye kurasa ibisasu hano mu Mikenke hafi y'umuhana, gusa byafashe ubutaka. Aya makuru akomeza avuga ko babiteye inshuro imwe ubundi bakomeza bazenguruka ikirere. Mu mezi abiri ashize nabwo hari abaye ibitero bikomeye bya drone, abisasu byarashe mu bice bya Mikenke. Ibisasu rero bikaba byarasize icyo gihe byangije imirima y'abaturage ndetse bisambura n'amazu. Hari amakuru akomeye akomeje kugenda agaragaza uko ibintu bimeze ndetse nuko byatangiye, aho rero bivugwa ko mu Mikenke mu gitondo cya kare abaturage batunguwe no kubona mu bice bya Mikenke hongera kugaragara indege zitagira abapilote zoherezaga ibisasu mu buryo budasanzwe. Nubwo ibisasu bitaguye neza ku nzu cyangwa se bigira uwo bihitana, byateje ubwoba n'urujijo rukomeye muri aka gace gatuye nabo mu bwoko bw'Abanyamurenge. Umwe mu baturage tuye muri aka gace witwa Karebu yagize ati twari mu mirima ahagana ku isaha ya saa 12 z'igitondo dutangira kumva urusaku rw'amasasu rudasanzwe hejuru yacu. Twabonye drone iri kuzenguruka, hashize akanya tubona ibisasu bigwa byaguye ku butaka hafi y'umuhana waho ntuye. Imana ishimwe ko nta muntu byasize cyase byigeze bihitana, gusa kuri ubu twese turi kwisha mu bihuru. Amakuru atugeraho ye aremeza ko drone yarashe ibisasu inshuro imwe hanyuma igakomeza kugenda izenguruka ikirere
byo muri iki gice. Ibiro bikaba bizateje impungenge abaturage bari muri ibi bice. Uwitwa Mama Rehema utuye muri ibi bice watanze amakuru yagize ati si ubwa mbere bibaye, hashize amezi abiri twari tumaze tubona turi mwituze nyuma yuko hari ibindi bisasu byari byararashwe, icyo gihe byasenywe amashuri, imirimo yarangiritse, ubu ariko ntacyo byangije urebye. Mu gihe rero hashize iyi minsi humvikana amakuru y'imyiteguro ikomeye, biravuga ko mu gisagara cya Uvira FARDC na FDNB bakomeje kugenda bongera ibikoresho. Ni mu gihe rero amashusho ari guherekanwa ku mbuga nkoranyambaga bumenyi agaragaza amazu yari yarangiritse mu minsi yashize, kuri ubu bakavuga ko kuri ubu noneho bisa naho amakosa yagabanutse. Hari amakuru avuga ko izi drone ziri guturuka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu Burundi, ndetse rimwe na rimwe zikoherezwa zivuye Kisangani ahari icyicaro gikuru cya gatatu cy'ingabo za leta zirangajwe imbere na Lieutenant General Pacifique Masunzu. Aha bikaba bivuga ko rero ariho naho ari gutegurirwa ibijyanye na operation Karundura. Umwe mu rubyiruko rutuye mu Mikenke yagize ati birababaje kubona umuntu uvuga ururimi nk'urwacu akavuka mu bwoko bwacu ari utwoherereza ibisasu, kuba twumva ari no kuvuga ko atadufata nk'abaturage b'igihugu, twumva ko tumerewe nabi cyane kandi ntitwumva impamvu akomeza kutwibasira kandi ari mugenzi wacu. Umwe mu bo muri twirwana usanzwe utuye mu bice bya Mikenke kugeza ubu aravuga ko iki gitero nta musirikare n'umwe wabo wigeze ukigiriramo ibyago, aho yagize ati twifuza kubana mu mahoro, twifuza ko ibi byarangira, ntabwo twifuza ko amaraso yakomeza kumeneka, dukeneye amahoro. Mutama rero ibi ni iby'ingenzi abari mwabiya bice bagerageje kutubwira, nawe wakomeza utubwira ibindi birenze kuri ibyo twabashije kumenya. Nukuvuga rero ibikomeje kugenda bigaragara muri Sud Kivu. Yego, ubu turi kuvugana imisozi itandukanye hano muri Sud Kivu, by'umwihariko iriya misozi yegereye Gihande ndetse kandi n'imisozi yegereye Kingenzi utibagiwe Murenge na Mashereza. yego, imisozi ku ikubitiro n'ubundi igitero cya Gabwe na zone cyari kigamije yuko FARDC ndetse kandi igisirikare cy'u Burundi yego, babona inzira yo guca muri iriya misozi bagahita berekeza za Gombe ndetse no mu misozi ya za Warungu na Ndiba n'iriya misozi ya za Budodo na Kashangerwe hasi nyinshi n'ubundi neza turambwe zizambira zinjiramo. yego. Ibi rero ukabona yuko n'ubundi FARDC iri kubikora mu rwego kugira ngo iharurire inzira abasirikare bayo babone uburyo ki bakomeza batera intambwe batashyira imisozi yose iriya misozi ya za Mahomoto, iriya misozi itandukanye ya za Karambi, iriya misozi itandukanye n'ubundi yegereye muri Minembwe muri rusange, mu rwego kugira ngo barebe uburyo ki n'ubundi ibice byose bashaka gufata cyangwa kugenza muri strategique babifate, kuko batewe ubwabo bukomeye n'imbaraga urimo turi kugenda ukoresha winjira mu misozi myinshi itandukanye ihana intera n'umujyi wa Uvira. Wenda ku bijyanye no kongera umubare w'abinjizwa muri ibyo bice byaba zaratangiye kwibonekeza kuva ryari? Ni ibintu bimaze igihe kirekire, nk'ubu nyuma y'uko n'ubundi FARDC yagabye ibitero muri iriya misozi hariya za Mikenke zirageza zikoresheje drone z'Echiko. Biragaragara yuko rwose ibintu bikomeje kugenda bigaragara hashize n'ibyumweru bigera kuri bitatu kugira ngo hari akenshi nkunda no kubigaruka mu makuru cyane igikorwa cyakozwe ibikoresho byazanye. Rero ni ibintu bikomeje kugenda bikorwa umunsi ku munsi, bikene segonda ku isegonda uko umunsi ugenda uza hafi. Ku birebana wenda n'urujya n'uruza rw'abaturage basanzwe, ho ni igiki cyahindutse kugeza ubu ngubu? Ku birebana n'urujya n'uruza ku buzima busanzwe ku ruhande rwa FARDC, urabona yuko icyahindutse nta kidasanzwe, n'ubundi abaturage aho intambara iri barahahunga umutekano. Yego, kugeza ubu navuga ko n'ubundi imyiteguro irarimbanyije, ariko se ku birebana n'abaturage basanzwe hari abo wari wambwiye batangiye kugenda bahunguka, byaba byarahagaze cyangwa n'ubundi bakomeje kugenda bahunguka? Kuko mu minsi yashize wari watubwiye ko hari abatangiye kugaruka muri ibyo bice. Batangiye kugaruka muri ibi bice barahari, ariko bamwe na bamwe n'ubundi iyo byongeye kuzamba usanga basubiye mu bice n'ubundi birimo umutekano. Yego, ku birebana n'ibikomeje kugenda bikorwa, yaba ibiri kugenda bigaragara, navuga ko Warikare, Rubero bivugwa ko bashaka kujya kubohora Butembo. FARDC yihagaze ite mu bijyanye n'uko yategura contre offensive mu gihe yabigabweho igitero? Kuri position yabo ya defensive bihagaze gute Mutama?
uburyo bwa defensive measures ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC mu misozi hariya ibitembo cyane cyane kurinda ibitembo cyangwa no mu bice bya Rubero na makumyabiri tutarageramo. urabona yuko FARDC iri kudiployinga abasirikare mu misozi haraza Kabiyabo, iri kudiployinga abasirikare mu misozi haza Kashiriki hariya hafi neza y'imisozi yegereye za Marimo mu rwego rwo kugira ngo barebe uburyo ki n'ubundi imeze zaturanga zitaba zakwegera iriya misozi iri strategique y'ubutembo. Ariko nanone bikagaragara yuko imisozi ya Patiri Igeri hariya muri Rubero utibagiye Mbungwe ndetse kandi Burambo Kazinyonge na Agen hose M23 bikomeje kuzana abasirikare. Nibyo reka noneho dukomeze turebe itangazo rikomeye rya risohowe na Laurence Kanyuka agaragaza ibigiye kuba. ni itangazo rero rikabiyemo ubutumwa bukomeye ndetse bigaragaza n'ibya bigiye gukorwa n'uyu mutwe. ubwo turagaruka kutubwira n'ibindi. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo wasohoye itangazo rikomeye ryibanda ku bikorwa by'ingenzi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nabo bafatanyije bashinjwa gusenya ibikorwa remezo no kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. Mu itangazo ryashyizweho umukono na Laurence Kanyuka, umuyobozi wa komisiyo ushinzwe itangazamakuru, yagize ati leta ya Kinshasa igamije ibikorwa byayo by'iterabwoba bigamije gusenya umuturage no gusubiza inyuma inzira y'amahoro yatangiriye i Doha. AFS ivuga ko ku cyumweru ku igenekerezo rya 28 ukwezi kw'icenda 2025 ingabo za FARDC zifatanyije na FDLR Maimai na Wazalenda abacanshuro ndetse n'ingabo z'u Burundi bagabye igitero mu gace ka Warikare. muri icyo gitero bakaba barasenye ibikorwa remezo birimo umuhanda n'ibindi bijyanye n'itumanaho hagati y'abaturage. yagize ati ubu ni uburyo bushya bwo gucutsa abaturage, kubima uburyo bwo kubona ibyangombwa by'ibanze no kubabuza ubwisanzure. bikaba ari bitangazwa muri iryo tangazo. kandi AFC ikaba ishinja ubutegetsi bwa Kinshasa gukora icyaha kibasira inyoko muntu kivuga ko kigamije gusenya ibijyanye n'abaturage ndetse no kuba bagize bati gusonjesha abaturage no kubaniga. bavuga ko ibi bikorwa byose bikorerwa mu buryo bwateguwe kandi buteganyijwe, bityo rero ko bishyirwa mu rwego rwo guca abaturage intege ndetse no kubatera ubwoba. AFC iravuga ko ibi bitero byose biva ku igenamigambi rikorwa n'ikigo gikuru cy'imirimo giherereye Uvira ahakomeje gutegurirwa operasiyo ikomeye, aho bavuga ko hari icyicaro gikuru cy'iterabwoba. itangazo riravuga ko AFC yitabaje amahanga kugira ngo yumvikanishe ubu bugome ndetse n'ubugizi bwa nabi. baragira bati dufashe dutabaje abatuye isi bose kugira ngo babe abahamya b'ibikorwa bya leta ya Kinshasa byo gusenya umuturage no gutsemba abaturage b'inzirakarengane. AFC yasoje ivuga ko igomba kurinda abaturage no gukumira igitero icyo ari cyo cyose. bavuga ko intego yabo ari ukugenzura kure ndetse bafite gahunda yo kuba bajya kuba bahagarika ibingibi aho kugira umuturage akomeze kugenda abigiriramo ibyago bikomeye. Mutama navuga ko kugeza ubu ngubu bisa naho baba bateguje ko Uvira baba bagiye kuyinjiramo. byo bihagaze gute ku bijyanye n'ibigaragara nyuma y'isohoka ry'iri tangazo, aho rero badatinya kuvuga ko bagomba kujya gucecekeshereza intwaro aho zirasirwa? ni ukuvuga ngo ikiri kugaragara yego uruhande rw'intare zatarambwe n'ubundi guca amarenga y'uko Uvira bashobora kuyinjiramo byaratangiye n'ubundi bintu nazigiye. yego ibi byatangiye nyuma y'uko hari abasirikare bari guturuka muri iyo misozi ya za Nyangezi, abandi bari guturuka mu misozi ya za Bugarama bamanuka mu misozi yegereye hariya za Momosho ndetse na Kamangira biteguye kumanuka za Runingo ndetse n'indi misozi itandukanye. yego babona yuko rwose ibintu bikomeje kujya n'ubundi bigaragara yuko uruhande rw'intare zasanzwe bwo bari kuvuga bati twebwe mu gihe gitoya turamanuka twerekeza bino bice, ariko nanone ukabona yuko bigoranye cyane kuko ino mihanda ya Runingo, Kibiba, Kawezi, Kazinzira n'iriya misozi za Kihande hose hamaze gutangatangwa n'inyungu z'igitare cya FARDC. twagura n'imisozi ya Sendirukana. Ese Mutama abagera muri ivyo bice ubundi bahagera banyuze he? Wadutunganyirizo ko urugendo rwabo rura ruteye gute mu makuru mufise? ni indege zigerageza kuhazana zibakuye mu misozi itandukanye yegereye hano muri muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane bikavuga yuko kandi aba bose bazanwa na za ziva mu byiciro bitandukanye. yego
kuko iki gice cya Walikale ni igice kiri strategique, ushobora kuba waturuka za Kisangani, ushobora kuba wakorera abasirikare bo mu bice, waturuka muri ya misozi ya za Rugero bafite abasirikare biroroshye kuba wazana za Mpanovuga muri bino bice, dore yuko ibice byose by'ingenzi ikirere n'ubundi kidafunze gifunguye, n'ubundi amakuru babanje kuyafata no kuyamenya. Yego, iyo bahageze ubundi bahitira mu baragisi, bahitira kuri point d'observation, bahitira kuri front line, ubundi bigenda gute iyo bahageze? Udushushanyiriza urugendo rwabo Mutama. Nubwo iyo bahageze baba bateguwe mu rwego rudasanzwe kandi rudasubika, kuko ngubu uburyo bazanwa. Yego, bivugwa yuko abacancuro b'Ababiligi ndetse n'abacancuro b'Abanyamerika y'Amajyepfo bakomoka muri Colombia, Argentine na Mexique. yego, abenshi bari muri iyo misozi ya Rimangi, abandi bakaba bari mu za Munyampuri, abandi bakaba bari mu misozi yegereye za Puti, akaba naho bari gukoresha zino drone mu buryo bw'ikoranabuhanga bazikontorora. bari gukoresha izi drone de surveillance cyangwa ni drone attaque? Nubwo ngo ni drone zataka cyane cyane ziri mu bwoko bwa search focus. Ubundi kugeza ubu control room yazo cyangwa se operating area watubwira ko iherereye mu makuru mufite kugeza ubu? Hari abavuga ko abazoperatinga bari Bujumbura, abandi bakavuga ati ni Uvira, abandi bakavuga uti ntawamenya. mu makuru ufite na yanga mu bice bya muri Walikale cyane munyamakuru hari abahari bose baba bari hafi bavuga bati n'ibizamba cyangwa ibintu bigenda gutya bigenda gutya. Yego, ariko bivuga yuko akenshi ubundi abakontorora izi drone mu buryo bwimbitse bweruye cyangwa bayoboye ibitero mu buryo bwimbitse, abenshi baba bibereye hariya za Bujumbura, ndetse kandi bikanavuga yuko izi drone biriya no kuzikontorora bidasaba kuri hafi. yego, ariko nanone bikavuga yuko hari n'abandi baba bari muri iyo aparitoma n'ubundi yoboye izo ndege baba baza muri ino misozi ya Walikale, cyane cyane iriya misozi ya za Kembe na Popi, bikavuga yuko ariho biryamye. ubundi iyo zisoje operation zihita ziburirwa irengero cyangwa biragaragara ko ziza zikanagenda gake gake ku buryo abantu bitegereza bakabona iyo zirengera ndetse niyo zaje zituruka? Ibyo bihagaze gute Mutama? Iyo zisoje operation ziragenda zigajya aho ziba zateguye, kuko niba zimaze kurasa mu birindiro by'intebe za Sarambwe. Yego, baravuga bati wenda zishobora guhagarara hano cyangwa se zishobora gusubira inyuma na speed nyinshi zikagwa Kisangani cyangwa n'ahandi hatandukanye. yego, ibyo rero ni ibintu biba byoroshye cyane bitewe n'uko n'ubundi bice baba bateguye bamaze kugeraho. Yego, nibyo Mutama, ndagira ngo nyemere no tujye n'ubundi kubijyanye n'imikorere yazo mbere yo kuzibuze kudutwara kwatujyana kuri axi ya Uvira, Kavimvira, twerekeza Karundu n'ahandi mu bice byegereye igisagara cya Uvira. Mu gitondo cya kare kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 29 kwezi kw'icenda 2025, nyuma y'amasaha make gusa igisirikare cya leta n'intwaro rusange ya Kongo kirashe ku birindiro by'ama 23 mu misozi ya Mpeti muri groupement ya Kisimba mu territoire ya Walikale. Hamenyekanye amakuru mashya y'uko FARDC ikomeje kohereza indege z'ubutasi, drone de reconnaissance, indege bohereza z'ubutasi mu bice bigenzurwa n'umutwe wa 23. Ibi bikorwa bikaba bibaye mu gihe intambara ikomeje gukara hagati ya FARDC n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo, umutwe umaze igihe kinini uhanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko ukaba ugenda ushyira imbere uburyo bwo kwigarura ibice binini mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ku umunsi w'ejo ku Cyumweru ku igenekerezo rya 28, FARDC yashyize mu bikorwa igitero gikomeye cy'ubwirinzi kibasiye ibirindiro bibiri bya AFC mu misozi irebana na Mpeti. Ibi bitero bikaba rero byarushijeho kumvikanamo imbunda za rutura ndetse n'ibisasu biremereye byagiye biva mu bice bitandukanye. Abaturage bari muri ibi bice baravuga ko drone zagaragaye mu kirere cyo muri aka gace kuva hagana ku isaha 4 za mu gitondo, mbere gato y'uko kumvikana amasasa akomeye ndetse na za bombe. Uyu mutwe wa 23 wemeje ko iki gitero uvuga ko cyasenye mu buryo bukomeye ikigiraro cyitwa Mpeti, kimwe mu bizambo by'ingenzi byifashishwaga mu guhuza ibikorwa by'ubucuruzi n'urujya n'uruza muri Walikale. Bertrand Bisimwa, umuyobozi ku rwego rwa Politique wa FC, abinyuje ku rubuga rwa X, yanditse amagambo akomeye agira ati:
kuri iki cyumweru mu gitondo indege n'imbunda za rutura z'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa zibasiye kandi zisenya ikiraro cya Mpeti. Yongera ko gusenya iki kiraro ari igikorwa kigaragaza uburyo FARDC iri kugerageza guhagarika imiyoboro y'itumanaho, ingendo z'abantu ndetse n'itwarwa ry'ibikoresho vya gisirikare. Mu masaha ya saa 11 za mu gitondo kuwa mbere, amakuru yizewe yaturukaga mu nzego za gisirikare muri Pinga yavugaga ko FARDC zindutse yohereza indege z'ubutasi mu gace ka Politique Simba ndetse no mu nkengero zaha hose. Aya makuru ari guturuka muri ibi bice yagiye akusanywa na Direction des Militaires et Analyse des Plans n'abashinzwe ubutasi bwa gisirikare mu nzego za FARDC harimo na Demiape, bagiye bavuga ko ari surveillance alienée kugira ngo bamenye neza imiterere y'ibirindiro bya M23 ndetse anategurwa uburyo bagomba kugabamo ibitero simusiga. Umwe mu basirikare ukorera Pinga watanze amakuru yagize ati kuri uyu wa mbere twabonye indege nto z'ubutasi zizamuka zivugiye ku kibuga cy'indege cya Warikare zigana mu majyaruguru burengerazuba. Intego ni ukumenya neza uburyo AFC ikomeje gushaka kongera imbaraga mu misozi ya Mpeti. Tugomba kugira amahirwe n'amakuru arambuye yo kuba twakumira ibi bitero hakiri kare. Kohereza indege z'ubutasi ku rugamba muri Warikare bifite inshingano zikomeye ku rwego rwo guhuza amakuru y'ubutasi ndetse na gahunda y'ibikorwa vya gisirikare. FARDC irimo kugerageza gukosora amakosa yakozwe mu bihe byashize aho yagiye yohereza ingabo ugasanga ziguye muri ambuscade. Kuri ubu biravuga ko ibi biri gukorwa mu rwego rwo kugira ngo birinde ndetse banakosora bitaragenze neza. Indege z'ubutasi zirimo kwifashisha zikaba zifite ubushobozi burimo kumenya imiterere y'ibirindiro bya M23, emplacement tactique, kubona ibikoresho bikomeye by'imbunda za rutura byashyizwe, kumenya uburyo bw'imiyoboro n'imihanda M23 ikoresha igeze ibikoresho ku mirongo y'imbere y'urugamba. Hari kandi gukurikirana imirongo y'ingabo mouvement des troupes, aho rero bari kwifashisha FARDC mu gutegura neza uburyo kugaba ibitero bikomeye, ahanini bikaba bishobora kuba bizahungabanya bikomeye birindiro bya M23 ku ntego ihamye. Bamwe baravuga ko kuri ubu ngubu muri Warikare hashobora kuza kuba imirwano ikomeye bitewe n'uko amaze iminsi hagaragaye imirongo minini y'abasirikare ba M23 bagenda aboherezwayo. Ubusanzwe teritwari ya Warikare ni kimwe mu bice bifatwa nk'umutima w'ingenzi mu ntambaro mu burasirazuba bwa Kivu y'Amajyaruguru. Ni igice gifite ibyambo by'ubucuruzi n'ubukungu bihuza na Rubero, Masisi ndetse n'ibice byo muri Goma. Hakaba hari imihanda ivanga yerekeza i Goma. Bikaba rero bivuga ko ufite Warikare abafite amahirwe menshi yo kwigarurira inzira n'ibikoresho bya gisirikare. Muri iki gihe amakuru ari guturuka mu baturage ba Pinga aravuga ko AFC M23 imaze ibyumweru 2 ikora mobilisation y'ingabo, aho igenda izana abasore ndetse n'ibikoresho byinshi muri ibi bice bigaragaza ko urugamba rukomeye. Umwe mu bayobozi wo muri teritwari ya Warikare utashatse ko amazina ye atangazwa yagize ati imiryango irafunzwe, imihanda ihora iri mu myigaragambyo y'imbunda za AFC, harimo kugaragara ko hari kububakwa ibirindiro bikomeye mu misozi, kandi biragaragara ko mu minsi iri imbere aka gace kari buze kubisibaniro ry'imirwano ikomeye. Kuri ubu dufite ubwoba bukomeye. Abaturage bo mu bice bya Mpeti baravuga ko basigaye mu bwoba bukomeye bitewe nuko ikiraro cya Mpeti cyasenyutse. Bizatangira kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwabo bwa buri munsi. Umuturage witwa Jean Claude Mumbere utuye muri ibi bice yagize ati kuva ejo ku cyumweru nta modoka ishobora kunyura hano, abacuruzi baratakamba, abarwanyi ntibarabona uko bajya mu bitaro. Ubu turi mu bwoba bukomeye, turumva turi mu gihirahiro, ntituzi iyo ibintu biri buze kugana. Umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru akaba rero yatanze amakuru akomeye. Lieutenant Colonel Njiki Kayiko Guillaume yabwiye itangazamakuru ati kohereza indege z'ubutasi mu misozi ya Mpeti no muri Kisimba ni igikorwa gishingiye ku igenamigambi ry'ubutasi, planification stratégique. FARDC ntabwo ikora mu mwijima, tugomba kumenya neza aho umwanzi ari mbere yo kugaba ibitero bikomeye. Twizeye ko mu masaha ari imbere tuzaba dufite amakuru arambuye azatuma dutsinda. Yongera ko FARDC iri gukorera hafi
ibikorwa byayo ifatanyije n'abaturage kugira ngo yirinde ko habaho kutamenya amakuru ndetse no kuba barasa ahatariho. Ku ruhande rwa AFC uyu mutwe ukomeje kugaragaza ko witeguye imirwano ikaze, aho Bertrand Bisimwa ndetse na Corneille Nangaa bakomeje gutangaza ko FARDC iri gukoresha intwaro zikomeye za rutura ndetse bibangamiye abaturage, nabo bazifite biteguye gukomeza kuba barwana bagasubiza inyuma M23. Imirwano ikomeye kabikomeje kugenda itera ubwoba batari bake nkuko bigaragara. Bamwe rero bakomeje kugenda bavuga ko ibiri kwa biteye ubwoba, urugamba ruri kugenda rukomera hagati ya FARDC na AFC mu bisozi ya Mpeti, Kisimba ndetse no mu bindi bice bitandukanye. FARDC maze gushyira imbere uburyo gukoresha ubutasi n'ikoranabuhanga, mu gihe AFC nayo ikomeje gushaka uburyo bwo kongera imbaraga zayo muri ibi bice. Kohereza indege z'ubutasi kuva ku wa mbere bigaragaza ko FARDC ishaka gukoresha uburyo bugezweho bwo kumenya amakuru kugira ngo batazongera kuba bagira amakosa yo kurasa atariho. Ariko iki kibazo kikaba gikomeje gutera abaturage ubwoba, kuko benshi bavuga ko imirwano ishobora kuza gutuma bava mu byabo bakaba mu buzima bw'ubuhunzi. Mutamangaye nguko rero tujyane kuri Axi Uvira Kavimvira Karungu turebe ibiri kuba byifashe gute muri Sud Kivu. Uko bihagaze rero mu misozi Kavimvira aka kanya kiri kuvugana biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko bagiye sikeke Repubulika ya Demokarasi kandi n'abafatanyabikorwa babo by'umwihariko FDNB yego bakomeje ibikorwa byo gushakisha ikitwa abatasi bakomeje kuza muri bice by'ineza Sarambwe yego ineza Sarambwe prota. Ibi rero iyi misozi yatangijwe mu misozi yegereye ahitwa Kavimvira ndetse n'iyo misozi itangatanze Kibondwe ndetse n'ahitwa Mwange utibagiye Kayaja yego. Kanavuga ko ari uwo bafashe ngumwe, ariko ntituramenya amakuru koko niba uyu muntu wafashwe ari umutasi w'umutwe wa 23. Yego, yafatiwe mu bihe bice? Yafatiwe ahitwa Kibondwe, ni agace kari munsi ya Kavimvira kunamiye Kavimvira. Yafashwe na bande? Yafashwe n'abasirikare ba FARDC by'umwihariko bafatanyije na FDN. Mu makuru mufite biravugwa ko yafashwe, wenda hari ibindi bintu afite cyangwa n'ukekwaho kuri ubu ngubu uri gukorwaho iperereza? Abari gukorwaho iperereza ni benshi kuko n'abaturage batuye mu mujyi wa Uvira benshi bari kugenda batakwasakwa. Yego, Mutamba byaba byaratangiye byari? Mu nkuru zimbitse turi bugarukeho dushobora kuza kuyagarukaho. Ibijyanye n'iryo saka byatangiye ryari? Muri iki cyumweru byagiye bikorwa umuturage umwe kuri umwe bakabona aratunguwe, bamusanze mu rugo bakamubwira bati garagaza ibyo ufite, ibyangombwa byawe byose, telefoni bakarebamo, ibyangombwa bakayitwara cyangwa se bakakinga simukadi yego bagatwara nimero, ariko byinshi biri biragaragara yuko bakomeje n'ubundi gukora ibikorwa byihariye cyane cyane kwibanda mu bice bituwemo n'abaturage batuye mu mujyi wa Uvira. Nibyo Mutama, mbere yuko turi buze kujya mu minembwe ndagira ngo nyemerere dukomoze ku zatangajwe na Corneille Nangaa ugaragaza ko Kinshasa nta butegetsi buhari, bwo turagaruka nawe utubwira ibiri kubera mu minembwe, Mikenke, Rugezi n'ahandi muri Fizi. Umuyobozi w'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Corneille Nangaa yatangaje ko Kinshasa nta butegetsi buriyo, ahubwo ko ari agatsiko k'abatekamutwe basahura umutungo w'igihugu. Yabivuze ku igenekerezo rya 27 ukwezi kw'icyenda 2025 ubwo yasozaga amahugurwa y'abayobozi n'abandi bo mu ihuriro AFC M23 agamije kubongerera ubushobozi mu miyoborere ishyira imbere inyungu z'umuturage. Nangaa yavuze ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta leta ihari, ariyo mpamvu impinduka mu miyoborere bashyize imbere zigamije gutuma abaturage bose bari mu bice babohoye bagerwaho n'imiyoborere myiza. Ati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarangije kubaho nka leta. Kinshasa nta leta igihari, nta ngabo, nta polisi, nta buyobozi, nta butabera, uretse agatsiko k'abatekamutwe, abasahuzi n'abanyereza umutungo wa leta. Yavuze ko AFC umutwe wa AFC
uri gushyira imbaraga mu kubaka ubushobozi mu bya tekinike na politike bibanda ku gutegura abagira uruhare mu miyoborere. Nanga yasobanuye ko ubumwe n'ubufatanye hagati y'abatuye mu bice byabohowe ari urwo rufunguzo ruzatuma bashobora guhangana n'ibihuha bikwirakwizwa bisebya imiyoborere yabo. Nk'uko rero bigaragara Mutama rondagira ngo ukomeze tujyane mu bice bya Minembwe naho tubwire ibiri ko biragenda vyibonekeza muri ivyo bice. Misozi ya Minembwe ho ikiri kuvugwa cyane cyane n'iriya misozi yegereye za Warungu. Yego. Cyane cyane ahitwa za Karambi ndetse n'ahitwa za Budodo. Yego. Nari akarika aho biri kuvuga yuko n'iriya bice bamaze gukoramo operasiyo zidasanzwe ku ruhande igisirikare cy'umutwe wa 23. Yego. Bikavuga yuko nyuma yuko bafashe imisozi myinshi itandukanye hariya muri Kivu biriya bice bya Karika ngo umutwe utora kuba mu abasirikare nyuma yuko n'ubundi guhera ku munsi w'ejo hiri gukomeye cyane mu bice bya Kihinde no mu bice byegera hariya Zanduba. Yego. Rero aka kanya turi kuvugana bavuga yuko agace kitwa Budodo n'agace kitwa Karika uyu mutwe ushobora kuba wamaze kugirwa n'abasirikare, ariko bakavuga yuko nubwo basizemo abasirikare bashobora kuza guhura n'ibyago bikomeye. Ikibazo kijyanye n'ikimutama nyuma yuko biri kuvuga yuko iriya misozi ya Kingwengwe n'ahitwa Kihande hari abasirikare bafaritse kandi ubona yuko ngo ibice abasirikare bafaritse barimo bamaze no kwishyitamo intwaro nyinshi ziganjemo atirari. Yego Mutama, mbere yo kuza utubwira unanusobanura ibijyanye na deployment iteye ubwoba iri gukorwa Uvira mu basirikare bari guturuka Kindimaniema, abasirikare bari guturuka Kinsangari mu ntara ya Chopo, abasirikare bari guturuka mu bice bya Tanganyika n'ahandi. Ndagira ngo unyemere tubanze tujye kwavugwa mu banyi n'amakungu turabe ibiri kuba aho bitangazwa ndetse byamaze kuvugwa ko Mossad Boris yaganiriye na Minisitiri Nduhungire w'u Rwanda ku masezerano y'u Rwanda na Congo. Ubwo turagaruka tujyana tureba ibijyanye na deployment. N'umujyanama perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afrika Mossad Boris yatangaje ko yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungirehe ku birimo ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Leta y'u Rwanda na Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Ibi Boris yabitangaje ku igenekerezo rya 28 kwezi kw'icenda 2025 avuga ko ibiganiro byabo byagarutse kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro harimo gukurikiza neza gahunda y'ingamba z'umutekano no gufata ibyemezo bigamije guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Yongero ati twanaganiriye kandi ku gukemura ibibazo byihutirwa by'ubutabazi zugarije abaturage bagizweho ingaruka n'intambara ndetse dusuzuma no kuri gahunda ihuriweho yo guteza imbere ubukungu mu karere irimo ibijyanye n'ingufu, ibikorwa remezo, uruhererekane rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubuzima rusange, ubukerarugendo, ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ubuzima ndetse n'ubukerarugendo n'ubucuruzi. Izaba rero umusingi w'amahoro binyuze mu kurema inyungu z'ubufatanye n'iterambere rirambye mu karere k'ibiyaga bigari. Inama iheruka guhuza urwego ruhuriweho rushinzwe gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yemeje ko ibikorwa bya gisirikare bigamije kurandura imitwe yitwaje intwaro bizatangira ku igenekerezo rya mbere kwezi kwa 10/2025 umutwe w'iterabwoba FDR ukazatangira kurandurwa hagati ya tariki 21 na 30 z'ukwezi kwa 10/2025. Amasezerano y'amahoro hagati ya Kigali na Kinshasa agamije gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizweho umukono ku igenekerezo rya 27 kwezi kwa Kamena 2025 i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amasezerano yasinywe arimo ingingo zigaruka kubaha ubusugire bwa buri gihugu no gukumira amakimbirane, arimo kandi guhagarika imirwano, kwambura intwaro no gushyira mu buzima busanzwe imitwe itari ya leta yitwaje intwaro. Harimo gushyiraho itsinda rihuriweho rigenzura ibijyanye n'umutekano mu gufasha gucyura impunzi, gushyigikira ubutumwa bw'ingabo za Loni ziri mu butumwa MONUSCO no gushyiraho uburyo bw'imikoranire mu by'ubukungu mu karere. Aya masezerano kandi arimo inyandiko igaragaza
ibikorwa bihuriyeho mu gusenya umutwe wa FDLR. Nubwo bimeze bityo u Rwanda ntirwahwemye kugaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isa n'igenda biguru ntege mu gushyira mu bikorwa ibikubiye muri ayo masezerano, by'umwihariko gusenya umutwe wa FDLR wamaze kwinjizwa mu gisirikare cy'igihugu. Ngayo ngukora umutama tujyane tubwire ibijyanye na deployment wambwira guca ibintu byo byifashe gute kugeza ubu. Urwango n'ubundi ni bya bice nakubwira biri gukorwamo ubutasi cyane cyane imisozi za Kazingira n'ibindi bice bitandukanye byariya muri Uvira, cyane cyane ahitwa Muheta, Katongo, Gomba, ikiyaga cya Tanganyika n'ahitwa Karungu, hari kuzanwa abasirikare ba FARDC ndetse kandi n'abasirikare ba FDLB, kandi bakazanwa ari nako n'ibikoresho byinshi bikomeje kugenda bizanwa muri rusange. Mutama, reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. Yego, murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze ngaha tubashimire cyane kuri dukurikiye bwa mbere twishyonda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.